أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون تمن رسكلاغتي باميهم هدبي كم كانوا لا هم كل برك كمشا أديتي باميهم هم كشورون تمن رسكلاغ حضرتا ألون فنو بيني كما تي باميهم هي كوري هي ಸ್ಕೂಲ್ ತಕ್ಕೆ ಮುವಜ್ಜಿಫುಂಗ್ ಸಿಮ್ಮಾವಾಂಜೆ ಟೀಚರುಂಗೆ ಬದುಗಾಳಿ ಫಾವಾ ಸಿಮ್ಮಾಂಗೆ ಎಮಿಹುಂಗೆ ದರಿವರುಂತ ಎಮಿಹುಂಗೆ ರಯ್ಯಿತುಂತ ಸಲಾಮ ಕುರು ಮಟ್ಟಕಾಮ ಸೆಕ್ಕೆ ಕುರು ಅಲ್ಲಾಹ ಬಿರುವತಿವೆ ಕಲಾಂಗೆ ಹದರತುಗ ಕೊಳತಿ ಬಿಂಜೆ ಹೇನೆ ಕಂಗೆ ಕಲಾಂಗೆ ಹದರತುಗ ಮಿ ಜುವಾನು ನಾಮೆದುಗ ಸುವಾಲು ಕುರವೇನೆ ಮಿ ಇನ್ಸಾನು ತ ಮಗುಫರದಿಗೆ ದಾತಿ ಸುವಾಲು ಕುರವೇನೆ ಕಂದನೆ ಎ ಇಲಾಹುಗೆ ಹದರತ ಬಿರುವತಿವೆ ಅಳ್ಗೊಂಡು ಮೆ ಮಿಯದು ಮಿ ಕುದಿನ್ನ ಮಿಸ್ಕಿದ್ದಕ್ಕಂ ವೆಜ್ಜೆ ರಿಯಾದ್ ವಾಲೆ ಕುದಿನ್ನ ಗೇಮ ಟಿವಿಯ ಫಿಲ್ಮ ಹವೀರ್ ವಜ್ಜಿಯ ಅಸುರ್ ವಜ್ಜಿಯ ಫುಟ್ಬಾಲ್ ದಂಡ ಒಲಿ ದಂಡ ದಕ್ಕಂ ಅಳ್ಗೊಂಡು ಮೆನ್ನ ಕಣ್ಣೆತ್ತಿ ಬೆವೇಕಶೆ ಇನ್ಸಾನಕು ಬಿರುನ್ ತುರುತುರು ಅಳಾಗಂದಾಣ ಅಳ್ಗೊಂಡು ಮೆನ್ ಫದ 1% ಇಸ್ಲಾಮಿ ಗೌಮೆಗ್ಗ ಮೊಳತಿ ವಾಹಕ ದಕ್ಕ ಮೊಳತಿ ಎಚ್ಚಿ ಹದಂಗ ಅಳ್ಗೊಂಡು ಮೆಮ್ಮಿತಿ ಬೆನಿ ದುವಾಲುದ ಹತರುದಂ ಎಮ್ಮೆ ಹಾಜುವಾಣು ಮಗುಫ್ರದಿ ಗಿಲ್ಲಿ ಹಲಾಕುಗಿಂದ ಮಂಜರು ಅಳ್ಗೊಂಡು ಮೆನ್ನು ದಕ್ಕೆ ಅಳ್ಗೊಂಡು ಮೆಂಗೆ ಜುವಾಣುಂಗೆ ತೆರೆಗ ತಿಂಗಾಸ್ ಹತರು ಹಾಹವ್ವರಗಿನ ಜುವಾಣುಂಗೆ ಬತಿ ಡ್ರಗ್ ಅಡಿಕ್ಟ್ ಅಳ್ಗೊಂಡು ಮಂಗೆ ತೆರೆಗ ಎತನ್ ಹಾ ಜುವಾನುನ್ನೆ ಎತ ಕುಡಕುದಿನ್ನೆ ನಮಾದೆ ರೋದೆ ಜಕಾತೆಂಗ್ ಹಜ್ಜೆ ದಸ್ನುವೆ ಇಸ್ಲಾಮೆಂಗ್ ಈಮಾನ್ ದಸ್ನುವೆ ಅಲ್ಲಾಹ ರಸೂಲೆ ವಕಿ ಕುರನ್ನೆಂಗೆ ಅಸುರುಂ ಫೆಶಿಗೆನ್ ರೇಗಂಡು ದಮ್ ಬಂದೆಂಗ್ ಕುಳಿವರುಗ ಎಬೋಳೆ ನಮಾದು ಕುರಾನ ಫುರ್ಸತೆನ್ನೆ ಸ್ಕೂಲ್ ದಣಿ ನಮಾದು ಕುರಾನ ವಗುತೆನ್ ನುದಿಬೆ ಕುಳೆಂದಣಿ ನಮಾದು ಕುರಾನ ವಗುತೆನ್ ನುದಿಬೆ ಮಗರಿಬ್ ನಮಾದು ಗೆಲ್ಲೆನಿ ಅಸುರು ನಮಾದು ಗೆಲ್ಲೆನಿ ಕೊಂಬ ಎತ್ತೋಮಿ ಕಮ್ಗ ಸಿಮ್ಮಾವಾಣಿ ಮದ್ರಸಾ ಎಗ್ಗ ಫರ್ದು ಫಸ್ ನಮಾದು ಕುರುಮ್ಗೆ ಇಂತಿಜಾಮಣಿ مسكك كرا وفيه جانا ما أذكرهم جهود النوي دين أقولين إبس فرصة تاني بيكم جزيمة أقول منجي إمنا كنجهين هوريها إمنا كي الله سبحانه وتعالى مسؤول وهي الكربة فبابي كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعية تيبامي هم كترين كم ميها كي مسؤول وريه تيبامي هم كترين كم ميها جبلوجا الله سبحانه وتعالى رعية تكين على وافع بي إبامي هنا مدقا قيامة دهم ألقن من جمنا الله سبحانه وتعالى سؤال كربان هم بما ألقن من جزوان جيل ركاكم حماية كرمتك ألقن من إمن زما أفلان جه مسك مولي تاريخ جايبه فلق جنن رنga كرم فوالي فوا مصعب بن عمير مكة جم ريتي زوانا مكة جم مسند زوانا مكة جم ريتي هدون لا ولا زوانا مكة جم مير وسدوا سنتو أثر استعمال كرا زوانا مكة جهوريها من نظر إبه فلك دمالم هتفا هوري زوان مصعب بن عمير رضي الله عنه مما يا بابا کے مستندی کمو کے نعمت گا بڑو فاہوری زوانا دنیا کے ہوری ہا افلک آرام کریمتی گا انہن کو دن لبنگ ہوری رابون لبنگ ہوری نبا کنتت لبنگ ہوری ہن مویس مجلا افلا ہوری ہا اچک ہوری بڑو کمے کلے فانا کریمتی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہدایت گوال با اڑو ایوم فمبرا ریتی و لباس تر قرباگ وڈاگن نبی حرم کے در گفل گاری ہا کلے فانا وڈاگن نبی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دین گوال با مکہ کے مشرکوں کے جبار نبا انیاوری ورگ دمیوں کے لشکر تنگ کلے گفانا جدل کرمندا منظر دیکھن ہنمویس وسنن تری بدھی کدا نصیب وری زوان کن غنیمہ کرن دن زوان کن ای منظر فنونی مصعب بن عمیر رضی اللہ عنہ اسلام میں وڈاگن شهادة كيا إسلام بدأ النبي الله سبحانه وتعالى إنجي يقطن علوم عزم كربي رسول الله صلى الله عليه وسلم هنگوا عندغو ماغم هنگو ماغستو كربي كي وگنتو إكاليغ فانن إنجي ودا گنوا إكاليغ فانن إنجي ودا گنوا الله رسول دكي بماغون دياما هرفادا إكاليغ فانن إنجي ودا گنوا إفس آر بار يار ندوا ہوگا نکمت کم کے دوا ہوگا عرشی کے ہیا ازوانا اللي بينك إكاليغ فانن إنجي ودا گنوا دنيا کے لذتا ملذات دوكم الله سبحانه وتعالى إنجي بيگوتن علونيما قيام محشر دوا ہوگا سورگے کے نعمت اللي بينه ما كما ما تفيركم إكاليغ فانن إنجي ودا گنوا إكاليغ فانو إسلام وم إكاليغ فانن الله سبحانه وتعالى دبا فايوا نعمتن إكاليغ فانو گاتون أتولي بدانا كم بس هنكم إسلام بوم خبر مم يا بابا اللي بني ما كهين التو كان تبي
ebbe salegga emihunge lobiwa darifulu kamawati emihunge prince kamawati ve ufalun ebe fulayaka marhaba nukiya welcome nude Mus'ab ibn Umayr radiyallahu anhu ge wadagen neyima mamma as dannawani darifula duniyega hitangara komme kame beenumwa komme ecce din mattaka mamma mihiri tayyarashe Muhammad sallallahu alaihi wasallam dukalla fannash Allahu akbar elandolu zuwana shahwata edum verikam ves hunnana Muhammad sallallahu alaihi wasallam ekkoluga anikoluga duniyege zinaterikama ufala arama hinhama jehuma mudaverika koche to ikhtiyar kore Allahu akbar vidaluye mammaya bappage mudala duniyege huriha ecce kale men demi hunash timanna Muhammad sallallahu alaihi wasallam du ko nadeve mamma kanta kuri gotaki ekaleega faana difa huriha mudale ekaleega faanuge appuluga huriha ni'mate ferigati jahagati islam kamuge saza Allahu ekkawantako Muhammad sallallahu alaihi wasallam dekke magun hingumuge saza huriha ni'maten nigulagati atulagati adi warkun du kuri kinu ekaleega faan turkurawwa ngure libas atulebbi Mus'ab ibn Umayr radiyallahu anhu ge eduma ekaleega faanunge awra niwa kolla waruge etikole foola kakula deetere niwa kolla waruge satagande neriyalli me etikolu allage ekaleega faanu wadagande rasul sallallahu alaihi wasallam gari mi zuwanu mi Allah rasula danna zuwanu duniyege mudatuga bori nubaganta kurevenge bori lazzata aram libenge bori ekamaku Allah rasula ikhtiyar kurebe rasula gariya wadagen nabi sata kolangandelaga rasula sallallahu alaihi wasallam kirati kurebe Allah rasula ettaka Allah ge zuwan ale muli duniya kibako muli duniya du kafa uriya mudale du kafa suwarugege dunka akhira bajja kurumuge edum berikamuga manzar rasul sallallahu alaihi wasallam dekke wadagen nawa ekaleega faanunge barakatire lofulu karna fadu harigen dia sahabinge Mus'ab ibn Umayr radiyallahu anhu ge tarikhuga etan ajab waqiyat ke liwa fa bohri aluganu tie befulna khulasa yakuga mikiyaden ennamois duniya gellumakum riti libas no libumakum Miros dua hatara sentu gellumakum ekaleega faanaka gellumen noe Allah subhanahu wa ta'ala iman kam ge ni'mat debbebi arshige hiya wa hikan libe zuwanunge terega zuwana lebbebi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hijra korevu mattaka Madina munawwara fonu safira kattaka mul islam dinuge da'watu hawalu korwa amana tay gotuga fonuvi ezwa Mus'ab ibn Umayr radiyallahu anhu dinattaka jihad korwa hangurama korebe Badr hangurama ge kaleega fan Allah ge moge jihad korebe Uhud hangurama ge muhajirun be kalunge muhajirun ge dida hippawage nukume hangurama korba shahid we wadagenne shuhadan ekko Rasulullah sallallahu alaihi wasallam shahidun tafastanu da wallavum gendiyar Mus'ab ibn Umayr radiyallahu anhu kaleega fan ge fam polo da genevin e mustandi Mus'ab ibn Umayr ezwa Mus'ab ibn Umayr e ni'mata ufaluga ulun Mus'ab ibn Umayr radiyallahu anhu rawi bayan kurani ekaleega faanu walalla fastanu mattaka timam men gastu kuriruga ekaleega faanunge unuga posha fiyawa evs echange ekaleega faana milku wegen nuwe e posha ganu boni wa ko finama fa beran no fani wa ko finama bo onnani beruga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam amur korbe e posha ganu boni wa ko fa ya dimala huyelu mafahuga e shahidu walum